oli kukulira akakiiko k'ebyokuteza obururu muri Rwengo Peace Kyogabirwe Mugabi ebi yabigamba ali kwetorera kurambura emyanya yo kutereramu obururu mu kicweka nico kimwe okureba yaba empapura z'amazina g'abatezi b'akaruru zahanikirwa kugira ngo abantu baceberemu amazina gabo batyo babone kutera akaruru akayihorere. Taba abantu mwena batakizire bambe mwije mwekebere murebe yaba ori ha register y'ekyaro cyawe ubase kutera akaruru kandi oronde abantu abokwenda ngo bako babira babebendezi bebyaro b'amagombora b'emiroka na president. Ogu ari kushoborora kworeka omugasho gw'abatezi b'akaruru kwekebera omunkararezi okureba yaba amazina gabo garimu no kugezaho kumanya abantu abafire nangwa n'abo abafurukire okugira ngo kibase kuyamba akakiiko k'ebyobururu okumanya abatezi b'akaruru na munongo mubare oguri kwija kutera akaruru batyo obwire butakayikire. We citizen but are you a voter, and if you are a voter where? Actually when tambuliremu abantu babitegedde abasinga mu barabye most of the registrars who have been ticked abantu bakomba bajumbidde nnyo singa abasigaza this person gye batambuliddeko so by the 10th day buli omu yena ajja kuba yeekebedde nga the other days tetukyalina kye. Kyogabirwe yashaba abali omu murimo gw'okweronda ningasho kwekebera amazina gabo omu rukararoro ari kugira ngo begendesereze munonga abina bo bari kusanguramu na munonga abo abamazina gabo gari kurebekamu emirundi eri kurenga hari gumwe okugira ngo abatezi b'akaruru bona batunge okuringanizibwa. Mutaba inanga manya gegamu nga ye Peace nga bwendi Peace Kyogabirwe Mugabe nga Peace Kyogabirwe Mugabe naye nga abantu banjawulo naye nga manya gafanagana exactly the same era netubakubiza netubagamba nti amanya ago basooke before you delete somebody ukonfirminga ekifaananyi ekiriko kyekimu emyaka date of birth waba other features is changing date of birth emyaka oba omuntu aba female omulala n'aba male so nga tona bakudeletinga because for us tuba nnyo omusaidi y'okuteekamu okujja obutajja mu muntu so tekimala kubera nendanga muntu kiraga nti you are a citizen and maybe of age 18 years naye tekitegeeza nti you are a voter. Abamwe hari bishe nteeko b'ekicweka eki oli mu Kasarongo Haruna Kato yashaba abaturage okureba ngo bayejumbira omu mweto gw'okwerondamu amazina omu rukarara rw'ete register okugira ngo bareke kwefuza na munongo obwire bw'akaruru bwaba bwayikire heihi okwekebeza mu rukararo ndasanga ndimu nagweta amasomero nyingi namanya ngo nza kutera akaruru mu banda barebekireho bari kwerondamu amazina gabo omu register egi ari mu chairman w'entebe ya katano Ibrahim Kitata kandi ogu nomwe omu bantu abasingayo kukyera okwija kwekebera. Nsanze enkala nyingi abantu bazikebedde okutikinga okakasa nti bakomyewo kitegeeza nti mwajjumbira okwewandiisa kitegeeza nti mwajjumbira okujja okakasa nti naye bakwatako ebyo biri mu nkalala. Twongera okukubiriza mmwe mujjukize abantu baffe ffenna gye bali mu nnaku zino entono ezituweereddwa akakiiko k'ebyokulonda aka Independent Electoral Commission tujje tukakase nti ebitukwatako byebyo. Akalulu bw'okampa naye nga teweewandiisa nga mu nkala toliimu oba wampampewo. Gasha kwa Bashir Karema, Abwatayari West.